sihlala iluma noswele bemala uvela hlala iluma noswele kwenda njani khona kutshentsana ibandla ngiyaluma lapsweni nawo wonke lo mtimbi kakhulu ngithambama nasengilala uhlala emcashweni manje ngihlala emcashweni prophet you are not married not married 5 kids different surnames yebo kude lokuthathako abayiteke mthazi inzaba kude lokufe khapha la sikeni sakho even namuhla angibini kukhona prophet ihamba kanjani le nokutshela bani there is something lehamba ngathi ihle ngathi ibenye ngathi ngabe uthu ngathi upray kana usiko pray ungathi umbona uyakhahlela kukhona prophet naloko kuyenteka so ubutha njalo ukulala nemuntu kunjalo prophet moya uNkulunkulu namhla ku deliver once and for all ekhayeni sekwasala wena kunjalo lobukela ekhaya yebo ma but nakhona ngathi kuvalwa ngehlahla kunjalo uthi uNkulunkulu namhla ngikhulekele wena lesimo lengibona ngaso but ngathi kunenzawo lengathi kufanele ngathi beke yakho iconza yena nawe ikhona angama ikhona lenzawo inge yakho like wayikhondela but usengakakhi la kuyo angakho kuthi imali tekwakha prophet uyaNkulunkulu uthi neligcobo lokhaphaka lolukhona la kulenzawo le uNkulunkulu uthumela abantu bakhe lokungabathi nekubathi lokungazange sibone babona but utabathumela uNkulunkulu bakunikeza imali wakhe ekhaya lakho uphile kahle angoma praise the Lord nakamanzini uyathengisa angobeni ngiyathengisa uyathengisa le kusemakethe angobeni uneli tafula uNkulunkulu uthi angutshele amagama kunebantu labafuna ukukhipha bafuna ukuhleba abantu babukele lendzawo etakumasipala ngibani bona bakubukenza masipala bafuna ukuhleba bakonisele lana usebenzela khona bantu ba usiyana kunemsitho la kunjalo prophet uhlobana ngana laba bakamthupha sitihlobo ngokuthi angathi sengathi anzo akashongo wena uhlobana ngana laba bakamthupha uthi gogo mthupha labuwe okay ukuthi bakasimela lehlobana nabo Angva sibongo sakasimelane ngisakubida ulapha kukasimelane like kasimelane kula ukhulele khona wena ngikhulele khona number 1 wait ukuphi lapha lephasa mbulungwane ukahlathi kasimelane uthi uNkulunkulu angithandazele wena there is a spirit of a curse lengisibona etikwakho ngesimo lengibona ngaso ulapha nje ufuna umsebenzi awusebenzi manje uthi uNkulunkulu angikhulekele wena ngoba mangibuka ibackground yakho ngasemva la usuka khona kubi and nakhona lekhabo make akuviwani angaboni ucalisile prophet prophesy man of God ngiyibona indzaba yasekhaya yini la ungakhululanga khona just because ubaba akazange bashade khona noma but ngilandzela mina sengibuya manje ekhaya ngasekhaya wena sowugcina ufana umuntu load ekhaya. But I couldn't locate her. Where is she now? Where is she now? Yebo, I'm calling to locate her in the spirit. She passed on. But uNkulunkulu utaphakamisa njengoba sowula. Lona sitamkhulekela njengoba back on track angakukhalisi. Teach Bazalwane. Says, are you happy to see Mama crying? Aye? What is it, Jan? Nawe. Happening, mage wako khona. Yebo. La kuthi impilo nakhaya la. Kunekuhlukumezeka la khaya. Anfuneki uthi uNkulunkulu angithandazele wena looking at you today ufeel stress
Awusebenzi manje. Angisebenzi. Uhlala emcashweni. Yebo. Angabe? Yebo. Uhlala endoda. Yebo. Ayakuthatha. Ayangithanda. Unesimo sebumnyama lesifuna destroy impilo yakho. Wena kufuna ungahlaliseki. Enhle ntasi, enhle ntasi, enhle ntasi. Enhle, Yebo kuthi kube kakhulu sesi. And the emotion it destroy impilo yakho. Make wakho is concerned ngelikusasa lakho. Mawutawundeka make ahambe emhlabeni. Ithola utawuthi khona thimbili njalo. Lamalanga lawa afika once and for all empilweni. Emntu wakhumbula. Isikhathi sesikolo siyaphela. Utawuguga. Uma sofuna kufunza. Sikuphike esikolo. Sitsomtsana. Nyalo ichance lengabe yisebenzisa. Wena ubheka le. Mina ke namhlanje kufanele mangikhulekela wena namhlanje. Uqale wena uvume ukuthi uyafuna lokusithakala. Ngoba wena bekufuna esikolweni wena. Angabe? Yebo prophet. Awukayingani? Angathi. Uyathi kunebantu abafisa ukubhadala school fees. Bafisa ukubhadala ku university. But lo atholi offer lo ayali offer. Usukuba usekile bawunemntali lothi ndawu afforda ufuna ukubhadala esikolweni. Prophet. Ngibhadale IDM. Buka. Wathi ufuna ukubhadala una njani lo? Ngathi akahamba wahamba apply kwasi ngathi ngambuta ngasobile yini ngoba fanele baqale mhla ka 20 ngisakhumbula. Asanthi ngiyambuta wathena uhambe apply ngenami licini. Ngahamba ngale esikoleni bathi ID yakhe abayibona. Ngamshayela ngathi nabathi ID yakhe abayibona esikoleni wathena hayi senda uhamba ngo-upgrade. Manje mfundisi kungivisa kuhlungu kakhulu. Ngidibuta lokuthiwa hayi lo mntwana afuna ukungihlekisa ngebandla. Ngiyafuna ukumbhadela noma ngathi ufuna ukufunza kuphi ngidambhadalela bathi akafuni. Kwanyalo akafuni ukuhlala nami ucolela kuhlala nemngane wakhe. Buka. Kabi lokho ukuthi nomsindile ngibona ingodi. Awuke uvuka sengathi bulala. Kwendeni. Angabe? So lesingane sakho besinatha. Siyanaya. Too much. Yebo. Sinatha siyakushaya. Yebo. Then after simxoshini Xosha ko. akasada ubhekana. Akasade tutawubheka. Ufika kuke akada uhlala phi? Engakanathi hlobo ngabe sesangikhuluma laba benkambula. Ngibuse msikubusise mama.